ovako benzin pali, ljudi, ovako benzin pali. Kako se čuje? A ljudi, vidite jednu stvar. Kod mojih drugova, kod oca, kod ostalih, svi su vozili dizela. A benzin je nešto skroz drugačije. Znači što se može i znam po nekim tamo daljim rođacima kad su vozili kretanje, tek kad kupi, pa im se ugasi, pa stane, pa tamo, pa vamo. Ali što se tiče benzina, evo kad dodaš gas, osjetiš po zvuku da je tu nešto jako. Nema veze kakav god motor bio. Osjeti se po zvuku da ima to nešto svoje. I ko voli benzince, za ovo auto se neće pokajati. Na primjer, stvarno lijepo za voziti.